Jotono Khulumkha ni channel ongkai ani channel no subscribe khlaio kongkai subscribe khlaiti angte bukatal job advertisement ta online information related videos sanamo norong ni bagai angkai o video no jesa mansak share khlaidi je candidate interested tongnai renamo songnai borongno support khaiti angkai phaidina laina tini kaisa job advertisement omo angkai West Bengal Cooperative Service Commission ni bukhaktui angkai oro advertisement number rujakabo ni 05/2021 oro sajaka omo norok online application ma khlainai angkai ko boni website rujak tongo jaga angani description link ko boni website rinai angkai norok 22/12/2021 ni simi sajaka oro 21 January 2022 joranoro form fill up khalai mano angkai je candidate interested tongnai khalai di angkai phaidinai laina oro tamo post sajaka angkai oro post angkai naidi serial number 1 o rukha eko Kolkata Police Cooperative Bank Limited o jaga tamo lower division assistant oro iwar tongo 11ta post omo to unreserved se oro norok sini ST rok bori mano angkai je candidate interested tongkai torodi angkai oro ni qualification tam angkai BCom honors with 50% mark nangnai angkai borongno salary rujaknai 26,605 rupees khlaiui angkai takisa tongo number 2 naidi Durgapur Steel People's Cooperative Bank Limited oro assistant sanjaka grade 3 o jaga naidi ko iwa ni bagi charta tongo UBC ni bagi kaisa SC ni bagi kaisa angka o jaga angka graduate chimi angka ngo oro ST ni post tokere ST ni reserve post tokere unreserved bo marina iwa ro angka je candidate ST tongpon borok tomuno runa musuka unreserved bo rimano angka ro naidi salary rojaka 29,544 rupees khlaiui angkai number 3 wo angkai number 3 wo naina number 3 wo tamo tekesa sajaka boro angkai number 3 wo angkai ko naidi Bardhaman Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited o tam sajaka field Supervisor officer tai officer assistant or grade 3 no o jaga unreserved kaisa tongo SC kaisa tongo angka mo bo graduate simi angkai ngo o jaga bongno rujaknai 20,000 per month after successful completion 3 boshor ni pore wo 3 boshor service khlaimani pore wo angkai boni taisa barinai 26,971 rupees kai angkai ikomo boni postal code amno apply khlaifilo nangnai angkai number 4 o saka tekesa post the West Bengal State Handloom Weavers oro Cooperative Society Limited o office assistant oro iwar kainai angkai SC kaisa tongo oro jesa graduate angkai ngo angkai oro sajaka angkai number 5 o tongo naidi the West Bengal State omo bo same ni no oro no saka ro kaya marketing omo prosecution assistant o jaga iwar masa unreserved kaisa tongo SC kaisa tongo oro bo graduate angkai ngo angkai oro bo iko naidi 26,605 rupees kai rejaknai per month angkai haike tongo kwbangma number 6 tongo number 7 tongo 9 ID ko mo technical assistant oro graduate tai omo busuk angkai naurok 9 ID amo video logoi thangnai angkai phaidi angkai tabuk tamo je important chasiwano amoni bagi bahai apply khlaina nang tamo bomtei angkai omo angkai ko naidi omo qualification ikoro sajaka beshi computer knowledge tongna nangnai je candidate rinai angkai
madhyamik haikai higher secondary khlaijak hingkha borok naidi recognized board of India ang nangnai hingkha oro naidi graduation hingkha UGC recognized of university hingkha oro sajaka you are stand for undeserved undeserved ni bagui hingkha o jaga o naidi and Bengali nai first the second language the 12th examination no ramu nai naidi hingkha oro ni bagui saka age limit naidi besok UR ni bagui amsok SC ST OBC rongni hingkha je important phai nalai ne tai tam bhai keno romo apply khlainai hingkha oro no re email te mobile number redia website o thangai hingkha tai no ni ko passport photo signature hingkha admit card madhyami ma upload khlainai hingkha ang link di ruana no robo ni baga khlainai ni confuse rok tongkha hingkha norok sadi hingkha registration number rok manai noro hingkha payment to ma khlainai hinui saka haipano oro rujak ta tong ang sawono nainai no payment busuk marnai iko nadi payment hingkha noro undeserved ni bagai apply khlaina hingkha undeserved ni bagai apply khlaina hingkha examination fee 400 marnai te processing 250 total marnai 650 norok undeserved bo apply post khlaina musongkhai exam rana musongkhai hingkha oro sajaka boni ko website ang link ri ruana no ni description o hingkha oro taisa sajaka norok jefuro payment khayo online payment khayo naidi net banking khlaikha hingkha 15 taka naidi service charge marnai ko te 15 taka extra norok service charge marnai hingkha phaidinalen tabu selection procedure bo ma hai step 1 to norok online examination nai o jaga paper 1 150 MCQ tongnai oro naidi aptitude reasoning general awareness English tongnai Bengali tongnai accountancy tongnai omo naidi duration 2 hour jakha hingkha stage 2 hingkha stage 2 hingkha stage 2 hingkha sajaka naidi practical test nai basic computer omo 50 mark ni hingkha omo taisa interview nai by voice test oro omo bo sajaka 15 mark ni omo ikonadi online ngai MCQ ta omo ni ulo number 3 stage 3 hingkha nini verification testimonials nini documents rok omo khlaijak nai omo paikha hingkha total mark tikhlainai merit list basic ngai recommendation ID panel omo nai norok hingkha phadi taisa important tam tongnai lene oro tolao hingkha omo to nanga socially ta instruction rejakha omo norok pori naidi o instruction angani description link omo PDF free nai norok naidi hingkha oro je candidate interested tongnai rok apply khlaina musukha khlaiti omo West Bengal nai hingkha je candidate interested tongnai ST rok ni bisingo hingkha borok to undeserved bo ma khlainai hingkha undeserved bo hingkha fee 650 hai marnai hingkha norok khlaina musungkha hingkha oro apply khlaina musungkha khlaidi iko 21 ni sakang hingkha je candidate interested tongnai to khlaidi hingkha norok ani channel no subscribe khlaiya hingkha subscribe khlaidi hingkha share khlaidi hingkha tini bagui amso nong sintong jotono no Hambai.